Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash of Clans. Ovaj put ću, osim što ću napasti neko selo, snimit ću i friendly challenge sa liderom ovog klana Crow Kings Pro Ante. Ja ću napasti njegovo selo i on će moje, pa ćemo vidjeti kako će to sve ispasti. Imam ovdje spremnu vojsku s kojom ću napasti Antu. 27 arčera na levelu 3, 6 vizarda na levelu 2, 13 žanta na levelu 2 i 2 wall breakera. I također imam od spelova lighting, tako da bi trebalo bi to biti dobar napad. I sada idemo napasti Antu. A tak, vjerojatno ga neću uspjeti pobijediti, ali dobro, u friendly challenge-u ništa ne gubim, tako da odlično. Sada gdje da počnemo? Kao što vidite, Ante ima odlično selo sa puno defenza, ali ima jednu malu poteškoću, a to je što upgrade topove. Tako da ću tu započeti napad. Samo da mu sad nađem što mu se sve upgrade od topova. Da, dobro, počinjem. Odmah ću mu staviti na builder houses. I stavit ću mu na ovo tu isto. To na laboratorij. I sada idemo sa napadom. Moram paziti, ovdje mi je, znam da ima i Tesle. Tako da može ovdje ćemo. Samo da. Ne, ovdje ima odmah mortar. To neću ići. Iću odmah na onaj top. Ovdje. Ovako ćemo mu ići na Archer Tower. Idemo mu odmah. Previše je. Tako. Tako, sada odmah mu stavljamo tu dosta njih. Nadam se da ćemo mu uspjeti nešto uništiti. Evo, već smo potrošili, moramo staviti ovdje da mu spell. Tako. Malo nam je teško bilo ići na Teslu. Ove Tesle su mu stvarno jake. Tek sam uspio 25% sela uništiti. Prošli put kad sam ga napao uspio sam puno više. Tako da jako ima odlično selo. To sam mogao i očekivati. Ali sad kad smo... Ajde, samo moramo sad čekati da ovi arčeri unište ovo. Vjerojatno ću uspjeti ono 29%, 30%. Nisam ni očekivao pobjedu, pošto što je on Town Hall level 7. Brzo će i Town Hall level 8, tako da nisam ni očekivao da ću ga uspjeti pobijediti. Evo ga. Sada moram samo archer ovaj mi uništiti ovaj gold. Ne gold, nego elixir storage. I to onda će biti to. Da, vjerojatno će 28%, 27% biti uništeno. Ajde, ja će uništiti to. I evo, ja mislim da će prije battle a neće, uništit će ovo archer i onda će ga ubiti top ili mortar. Možda i ne uspije archer uništiti elixir storage, to ćemo još vidjeti. Ajde. Mislim, ovo mi ništa puno ne znači jer ništa ne dobivam para ni ništa. To je elixira i golda. Ne, nisam uspio. Idemo se sad vratiti na naše selo i čekati. I sada ćemo Anti poslati ćemo u friendly challenge, tako da on nas evo ga. Sad će on nas napasti, a mi ćemo gledati to uživo. Evo ga. Sad možete vidjeti kako će Ante napasti moje selo. Da, pogledajte njegovu vojsku, to je stvarno užasno. Ima čak i Barbarian Kinga i healericu, šta nema, ni minionse i healing spell i tako
Sigurno će uspjeti. Sad kad mi stavi rage spell ovdje, gotov sam. Evo, jesam rekao. 100% će mi uništiti do kraja selo, to sam i očekivao, jer ima ovu healericu koja mi sve uništava. A ja imam samo jedan air defense, tako da će ovo biti jako brz napad. Mislim, brzo će završiti, dobit će me u jako kratkom vremenu. Evo sam uništava sa barbarijanima builder houses i ovo sve okolo. Nije zaboravio, mislim sam da mi je zaboravio na ovaj zadnji builder houses. Jer se to Anti zna nekad dogoditi da zaboravi ovo na krajevima. Ali očito se opametio pa sad odmah stavi arčere i ove barbarijane na kraju. Ono sad bez veze stavija healing spellove da ih samo tako potroši i dobija me 100% ante, evo možete vidjeti sa kojim tropovima i sa kojom vojskom. I to bi bilo to što se tiče ovih friendly challenge-a. Ja ću sad napraviti sa ovom vojskom napad na neko selo i nadam se da ću ga uspjeti pobijediti, pa hajdemo napraviti taj napad. Sada tražimo protivnika. Da ja napadne novo selo. Pa mogao bih napasti, ali ipak ću pogledati još druga sela. Ovo bi selo mogao napasti. Da, idemo na ovo selo. Odmah ću staviti ovdje. Ima šta na krajevima? Ima town hall na krajevima. Ok, ovo nisam očekiva. Ovo nisam očekiva da ima town hall na krajevima, na kraju to jest i builder house, dobro to je očekivano, ali da town hall stavi na kraj, to je stvarno malo poludio lik. Odmah ćemo mu napasti sa giantima na Wizard Tower. Evo vidite. Evo ga, sada mu idemo sa tu. Evo uništit će mi Wizard i top i uspjet ćemo ga sad dok gianti uništavaju Wizard Tower i mogli bi staviti ovdje arčere da uništavaju ovo dok neće uspjeti. Mogao bi ja čak izgubiti od ovog sela. Ja ne mogu vjerovati. Stvarno mi mogao... Pa sam uopće stavio. Ja mu nisam stavio na builder houses. Ajme meni, ja ću imati 49% radi builder houses. Ajme meni. Zaboravio sam staviti. Neću ga uništit ću ga samo se, neću mu uništiti niti 50%. Evo, uspija sam 50% mu uništiti. I dobili smo sa 2 zvjezdice i pobjedili. Dobili smo 73.000 golda, što je stvarno ono puno, i 19.000 eliksira. Dobro, vrijedilo je potrošiti ovoliku vojsku i čak smo dobili još i star bonus od 80.000 golda i 80.000 eliksira. Odlično, odmah ću ga i iskoristiti. Neću ga još jer imam dosta eliksira, treba ću upgradeat ovaj elixir storage, tako, i to bi bilo sve u ovom videu. Ako želite još videa u Clash of Clansu ili još challenge sa Anteom ili drugim članovima klana, pišite u komentarima. Također se pridružite klanu Crow Legend, ne Crow Legend, nego Crow Kings Pro, i ostavite like na video i preplatite se na kanal Crow Legend. To bi bilo sve i od mene imate jedan pozdrav.